Play Pibaro, Ipidang Subhai Pi, Sapijit Kami, but Kikubo, Baman Kasi. Kadivon Sport Club kalayo banra eknam ladu hakalempung ilekai basisngi kabala penlong dekat National People's Party NPP Umden Zone hamadan ilekai hakasnong Umden kata hadin bakalala ban penlimno persya ek Umden Football Club da Shigo Lanor hakate kalempung ilekai basisngi kabala penlong dekat NPP Umden Zone ladon kat artli kiken hon ilekai nakate kathain kibalawan ban yesimenta bar kibala sakhi te kalempung ilekai football kiken tobi ba Ibor Tensong Vice Chairman ke MREGCL kum ukong san nang tau ba CBCM Vice Chairman ke SLPGC ba Mensing Makri Working President ke NPP Hanongpo ba Everest Mensong President ke NPP Umden Zone lembat Shibun ki wepat kiriurang ba na kategathan Kadiwan Sport Club kabalayo banra e kanam ladu kala khuri ka song pisa ka bakhatsan hajar lembat ke trophy ka Umden Football Club ka balawan baar kala khori ka song pisa ka baspo hajar lembar ka trophy bat ka Umshit Sport Club ka balawan ha kerdan balai kala khori ka song pisa ka basan hajar tingka Presiden Jongka NPP Riboy District Kajungi bat kunju ya kini ki paranong trey Kajungi kun ki bayadulang kumuba kentin ksiar kentin rupa na unong may kaman Jong, Deputy Chief Minister, iba Presiden Bensong, iban sa IAP yang gikantin kitbok niya pinky players, bagkunjur ki parlok hanum ganjongi, bunsayo al rasul ganyi. Pero kay gilok, si kantin al kantin, hadin bala hamflem, kamchugyo araban ya kando ban ya dan batri banyami kamat, agino kam. Detak kado kena gapor bagi ni gilok na pomden kilala aban lumban lang ban kot nya pigi kun sama le sekir lomba ren mat ye yani di basuk temat penilai kai football kilala aban lumban lang kena gapor te perlu bayi kebabon ikam kabana kalian ke sarkar kabalayalam khamat haga ni tempi kalale shibon ke ye na bantaji mentoy John Kastet Kajumi Krem dan yang siliang kemat ya katanum den ngadu nompo kibabon kikam pinsa yosiogi pinsa tepi na kita ki breu kiba lasenya na sarkar bat nyeru kiba jupusno na gopor sekopor ya kijingdan kam jo gede katan Kajumi sepo tanim den sikitan nompo bat kontak terter Kanda kat no ya pi kilok samla ki kun samla ki bangot kumno babon teligi kam tangba kumno nginele habangin la ban penyo ya katong banyo banya song hasenda bat kita ki babana kabor we kam yo song paji nagadaw banyo na ban poy siya kata katong jong gajing angot banwara ya ka development te day lang ba jong pi kun samla bagi parasong perthau banyak perkat banyak tip na gabanta kumno bangim jan siya ka sarkar kumno bangim yo ban penso ban pensap bandan hasna bag ka sarkar banunra ya giskim ki bapara te parlo be sigantin arkantin na gabanta jong pi ki players ba ki organizing committee ba kinnam songthai banwanra ya kun kini ki function banyak kendo ki kon samla ya segala gapar ban kendo girang ba kendo girang kami banwara kita kejing jan banwara ya ki kampung roi kat ba nila ai banwara syaka jingdan kam ko jupi te parlo be la fodinga kila poy ko sepe bitang kilometer telefon wang la poy kasa kilometer saban poy kendai kilometer sasan kilometer nomor balik kasurok jungi sipi ka mahapala dapoy sini benur ke kaliban ya marwas niyo kita kadaw maperhat gilon kami kroy kapar kabubulan na marbaga kasurok hi kadi kabullo jong kroy kapar na marbaga kada siyo surok kador kadi keren
poislam jikikam tina takadaw masukwa kanya tuwa ipi baka sarkar hi haka jelam jong ka NPP haka jelam jong sokonrat but isa prestun tensong kila debt ban sanction ban pembahay ko surok Road, PMGSY na undan sa umplay. Ka Intro Road, undan Manipur, undan Kare. Bat kani kapisa kalong Laiko. Bat nadok po siya undan. Kadang kasi ren lambata, Walban, Balesi, kani usurok dobi, kalsaha hakim disri port kasawat. Dan kita haji suruh pipi orang sarkar kan lagi. Henry kesulung be, ba mulai meniung dan hangkor. Ketiga kah? Ika pagkabut kalong ba? Nangis kaman. Nakaliang dan pipi kan persang, panpul katong, panjawab akan ke eleksyon berbuat arkulai. Kenapa? Ngimla pan ayo pin kecil sekri kepabahan berbahata. Di kumpulatip di kamar tajong dan pipi bakalapat tanggin gelas nam stek pi kumno ya kikam ki belasateng pada ki pawpos nam kikam ki pada ke witin yo ka jala hidroi menta kikam ki layas kamat kung gajingrong no ikar motor ki layas kamat nanta mapisa ni kinong hoy kanu bisan jare ke jintro puot jogasa pi kamiro ni layas proses pagi kermen bakini kin sa urlong hakabukut jogatram juni kena takadaw nagpat ipi bapilya ang sinang yakin ang tuwi parti hangli hapo undansun hapo non poblok bat ang distrik berkuwi kenang ba ni jobyang ban ay di sekri hamba balesi lada kakusus yung hikan doon sa isin hakasurkar lesi ki salong ki bi jaganti tingnan ng krenjro namar balesi